salam bagi kita semua. Tak mampu bagai menggoyang beriman, Al-Quran dari Quran menjaga risalah agama kita, Islam tidak berdaya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nama-nama wisudawan dan wisudawati Madrasah Alia Jimal Amal tahun pelajaran 2018-2019. 071 Ananda Alfun Zahra Afrisa binti Isa Subul Salam. 072 Ananda Aisyah Putri Karina binti Bukhari, daerah asal Pidi. 073 Ananda Akmalia Putri Humairah binti Mulyadi Esos, daerah asal Pidi Jaya. 074 Ananda Al-Munawwarah binti Abdul Hamid, daerah asal Pidi. 075 Ananda Amalia Fitri binti Abdul Hadi, daerah asal Birun. 076 Ananda Amiratul Adilah binti Muhsin SE, daerah asal Pidi. 077 Ananda Amisa Balqis Safira binti Azhar Bakti, daerah asal Pidi. 078 Ananda Anika Fatin binti Saiful Zulkifli, daerah asal Pidi. 079 Ananda Anissa Fitri binti Zulfikar, daerah asal Pidi Jaya. 080 Ananda Anisatul Haq binti Fakhri Emtai, daerah asal Bir. 081 Ananda Anissa Farinabila binti Mustafa, daerah asal Pidi. 082 Ananda Ariza Saputri binti Zakaria, daerah asal Pidi Jaya. 083 Ananda Ashila Adiba binti Marzuki M. Ali, daerah asal Pidi Jaya. 084 Ananda Aurora Salsabila binti Umar, daerah asal Pidi Jaya. 085 Ananda Atkia Almazaya binti Muhammad, daerah asal Pidi. 086 Ananda Aska Unzila binti Zulkifli, daerah asal Pidi Jaya. 087 Ananda Cut Aja Anislaina binti Said Husin, daerah asal Pidi. 088 Ananda Cut Jihad Fatira binti T. Sofyan B, daerah asal Bir. 089 Ananda Cut Syarafina Filza binti T. M. Jafar, daerah asal Aceh Utara. 090 Ananda Cut Zulfa Putri S binti Badrudin, daerah asal Bir. 091 Ananda Dara Bila Murjana binti Edi Muklis, daerah asal Pidi. 092 Ananda Diaun Nadira binti Abdullah, daerah asal Biru. 093 Ananda Elisa binti Hariduddin, daerah asal Pidi Jaya. 094 Ananda Farah Hidayati binti Fadli, daerah asal Biru. 095 Ananda Faradila Maulidina binti Nasrullah, daerah asal Pidi Jaya. 096 Ananda Farah Fadila binti Mulyadi, daerah asal Biru. 097 Ananda Farah Fadila binti M. Hashim, daerah asal Pidi Jaya. 098 Ananda Fatia Zura binti Abu Bakar Usman, daerah asal Pidi Jaya. 099 Ananda Fatimah Zahra binti Hasan Basri, daerah asal Bir. 100 Ananda Firza Alfa binti Ayub Abbas, daerah asal Pidi Jaya. Nomor 101 Ananda Firza Putri binti Firdaus, daerah asal Pidi Jaya. 102 Ananda Gabrina Rizki binti Hidayat Umar, daerah asal Bener Meriah.
103 Ananda Gebrina Rizky binti Rustam, daerah asal Pidi. 104 Ananda Hafiza binti Abu Bakar, daerah asal Pidi. 105 Ananda Hamdi Fitria binti Saiful Bahri, daerah asal Pidi Jaya. 106 Ananda Hafna binti Amirdi, daerah asal Pidi. 107 Ananda Hayatun Nufus binti Mustafa, daerah asal Pidi Jaya. 108 Ananda Ika Mulia Florita binti Amri, daerah asal Pidi. 109 Ananda Indri Aprilia binti Marifli Ibrahim, daerah asal Birun. 110 Ananda Ikra Durratun Nasiha binti Ahamid, daerah asal Pidi. 111 Ananda Irna Diariska binti Insinyur Askari, daerah asal Birun. 112 Ananda Izanudia binti Suri, daerah asal Pidi. 113 Ananda Izzatun Nisa binti Faisal SPD, daerah asal Pidi. 114 Ananda Izia Malkia binti Usman, daerah asal Pidi. 115 Ananda Jainatul Mawarni binti Sarkudi, daerah asal Aceh Timur. 116 Ananda Khairun Nisa binti Muhammad Untung, daerah asal Pidi. 117 Ananda Khadijah binti Muhammad Jafar, daerah asal Aceh Utara. 118 Ananda Lainufar binti Iskandar, daerah